Manipur Top Channel gi maikai digi maroi bi ipausing myam thamjari ahanbada salai teret ki firal kuki zo militant sing sata ki thong usitta bi thong akan mamong kanem tawi nando luang maitai furuk ki salai teret ki firal kuki zo militant sing sata ki thawai usitta bi thong adu akan mamong kanem tawi haina All Manipur United Clubs Organization amuko gi president PS nando luang photokri haidi bu wapam singarang ko kaitil leiba amuko gi head office ta pangthopa pawgi mipamada nando luwang phungdokibada maitai gi salai tere ki firal kuki zo militant singna satakiba mathong huktoba thong amagi video social media da ngarang viral oirakpa thingnari thawong adu Ministry of Home Affairs na sillaga maitai amasung kuki ani gi marak santi gi wari saba horakliba sida khorau thanglakpi hai loinana ministry na state asida mahoksa gi fiom hanjilangna bigi lokolakpa Tauranga yamna sunadaba masuwari kokizo militant singna secularism gi wanthok na thairaga madi leba asigi constitution amasum law bu thawai usitana maitai myam sawna na bigi satakhiba thawong adu amukon akan mamon kanem tawi kokizo militant singna satakhiba thawong adu gi matangda center na kari action lawgudagi habadu miyam na khangadabani matung tarakpada asiguma thawong sing makatana thoklabadi madura tholakpa apapata punamak center na pugadabani hainasu makno phongdoki nando luwang na makatana hai thangjing asi maitai singi thawai makni khanbasingna compromise to bi wapum leiroi miyamna thangjing singka duna ibudau khurumnaba center amasum state government security matiksa na piduna ibudau gi thawgal phangangadabani central government na amanat amadi Kedarnath lai khurumba satnabigi damak local section tharang adumak thangjing singi su local kadabani masipunamak center na thamoi singa thabak tawrabadi kari su leibnati mangna makhatana hai maitai singna thangjing sing ka ba yaro hairaga state amasum center na tumina lesilabadi laiba asida constitution amadi law leidi habigi wantu leiti laiba asida law enforcing agency lei habado thabang ulaga khangadabani hanisu nando law na makhatana phungdoki amaromdana KNA gi deputy army ship ki mayumna sakhang dabasingna nomai kapsilamli lainga ka suspension of operation susat na riba Kuki Lalhouba ama oiriba Kuki National Army ki deputy army ship ki mayumna masakhang dabu khulai paibasingna nomai round kya kapsindun attack sa tharam lahari pausin hai thawdo dongarang hing nongye matung pung amaga makhairam taba matamna Champur gi thenthang matijang village ta leiba yumna thokibani thawdo dura miyo amata asu open yaukibagi paw hojik phawbi oina phangma ngamdri hari nakala maromda Kuki National Army ki deputy ship ki mayumda masakhang dabu khulai paibisingna nomai kapsindun attack sa tharam ki thawong adu KLN akan mamong na kandim taropagaloina thawong adu pangdaba madi mikithi sing sa thagdab thawong na haina phongdorapagaloina KLN la kholakpa section thorang oina ngasidagi hona down to the curfew sa thaba horagan haina su lakthokre amaromdana pi sonamni na phongdokibu wapam Islam lining satpasing thawai usitabani Pung nifuguni pan gi manung na sengdokadabani MLA numit khrani gi mamang na pangthokiba local TV channel amagi khana nainabada socio political commentator pi sonamni na phongdokibu wapam Islam lining satpasingbu thawai usitabani maramadu sonamni na ngasidagi tharaga lakliba Pung nifuguni pan gi manung na sengdokadabani haina Kanglaipak Minority Welfare Organization MLA Manipur gi siro lamana hairi Organization asigi General Secretary na ngasi thokpa siro lamagi matungina sonamni na Islam lining satpasingna waf MLA ki mayokta sangshiliba asibu irang pambo in uhanbagaloina khongjang jangsinbagi mahutta Supreme Court wakatpana phayaki sonamni na Hyderabad Muslim singna ek asigi mayokta Supreme Court satuna petition file tokre sonamni na sengdoktriba phaw Muslim gi oiba thabak thorom na saruk yaba madi wangang bi akhirat television da lining laison ga mari lainana khanaga boirabadi hiramadugui matang na khangairaba mioi singkaktamak una biu haina mari laina biu haina appeal toropaga loinana sunamni na pung nifuguni pan ga manung da sengdorakada ban haina su khangalakli amaromdana hauji controversial oidiba of MLA asigi mayokta MPCC Supreme Court case ama file tokre Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi lusingi makhada Party asigi working president MD Fazur Rahim ex MLA wabagai Sina petitional oiduna hauji controversial oiba work Amendment Act 2025 asigi mayokta silence toba case of Supreme Court of India phal tokre hairab case asida MPCC gi legal department gi vice chairman amadi spokesperson su oiriba advocate Dr. Rabi Khan su local council oina sargari
केस असि मोशन हियरिंग हयेंग एप्रिल 13 सुप्रीम कोर्ट खन्नरब यारी पन्मयाबदी हंदक पार्लियामेंट की हाउस अनिमक बीजेपी ने लुसिंग एनडीए लेंगना ऑफ एक्ट 2025 पास तौखिबदगी इंडिया पुंबद मखल मखा क्या प्रोटेस्ट रैली सत्पयावना तोान तोान खोंजंग क्या लेप लेतना संगसिलिबनी हाइरिबा एमेंडमेंट एक्ट असि इनडिसेकुलर अमदी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइ हाइदुना सेक्शन क्या दगी लेप लेतना एक्ट असिबु रिपील तौबिनब फोंदोप लेपथ्रि कांग्रेस न मतम पुनमक्ता कॉन्स्टिट्यूशन की मयोक्त लाप सबसाना थेंगनगन हैन सुफोंदोरखली अमरमदना मणिपुर की सत्खिबा आईडीपी कयागा NALSA की मेंबर सेक्रेटरी के उनखरी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA की मेंबर सेक्रेटरी इंचार्ज AC मुंजाते मणिपुरी की सत्खिबा इंटरनल IDP कयागा लोइनना ngasi उनखरी दिल्ली की कुनगा तरुक मनसिंगा रोड लेबा जैसलमेर हाउस युकी पुंग 10 ताबरी 13 फाव उनखिबदुदा सुचामपुर हांग लाइसेंस गन की दुकान खुमजा इंग्लिश खुनग हुमदुगी मे हुमदा कुकीसना लूट तौखिबमदी मदुगी मतुंग डायनामाइट सिजनदुना उर्फुल ओलनख्रब दुकान अदुगी मपु नौरेम इबोमसा मैतैगी लोइनबी नौरेम ओंगबी रोजिता यावना RK खेदासना RK सोफिया डॉक्टर L सुभाष मैतै ओकेन मैतै थोंगाम लिली लेममदी दिल्ली द लेब हिजम हेरामनी सरक याखी उनाबदुदा IDP सिंगी मैकेदी की थमखिबा पॉइंट कुन यावबा वाफम सिंग कुमना खनननखि मदुगी मतुंग SC मुनगाते का सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भूषण रामकृष्ण बगाई के ngasi उनाबदा पॉइंट कुन अदुगी मनुंगदा खनबियाबा पॉइंट खरा सोयदना पुखलगनि हाइबगी थाजब पिरखि हैना दिल्ली द लेरिबा सोशल एक्टिविस्ट हिजम हेरामनी न फोंदोरखली लुसिलकपो ओइना तोपा पाम सयोलमगी मनुंगदा अनौबा लेंगाक सेमा ngamdrabadi dissolve तौबिरो सुजता मणिपुर की MLA यांखैगा मापन सिना सयोलमगी मनुंगदा अनौबा लेंगा अमा सेमा ngamdrabadi dissolve तौबिरो हाइना पीपल्स प्रोग्रेसिव अलायंस पपा की मेंबर टी सुजता तकसिंख्री मणिपुर प्रेस कपी थांजिंग होल पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोलोदुना मागना मखातन हाय वाखलोन मानब लुप 13 लोमना सेंबा पापन हौजिक ओइरिबा लेबाकी फिबम असि मतंग अमत ओइना थबक तौदुना लाकली मखातान स्टॉकिगनी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट थमखिबा वाफम सिंगी मनुंगदा मणिपुर की MLA सिंग लेंगाक सेमजगी हैरक्तबना प्रेसिडेंट रूल थमखिबनी हाइना फोंदोखिबा सि यामना लेबक्थिबनी प्रेसिडेंट रूल थमजिनग्रबनीना हौजिकती सेंटरना सननिंग ममोंग सनदुना लेरि फिबम असिदा अखोइगी मिहुत सिंग असिना अदुमक येंगदुना लेगदोरिब्रा हाइबसि हंगबया बोवांग अम ओइरि यूनियन होम मिनिस्टर न थमलिबु वाफम असिदा लमदम असिगी MLA सिंग असिना वही अमता फोंदोक्तना ngasi फावबा लाइसिलिबा असिगी वांथो करिनो अखोइगी लैरिबा मिहुत यांखैगा माथोइना सयोलमगी मनुंगदा अनौब लेंगा अमा सेमबियु करिगुम लेंगा अमा सेम ngamdaba ताराबदि डिसॉल्व तौरगा MLA सिंग रिजाइन तौबियु पापान थारिबा मतम असिगी मनुंगदा लेंगा सेम ngamdrabadi MLA सिंग युम द संगदुना लेंगा अमा सेम पामी पामदि हाबिगी मतंगदा सिग्नेचर कैंपेन अमा चथरगन हाइना मागना मखा ताखियना पाउसदा मखा ताना सफुंदोरखली अतोप तेंदाको पाउ मनमो MLA संतिने सुनु सफाई खुलद तौखिबा पुखरी अमदि सनाबुंग संगाख्रे मोइरांग AC की MLA थोंगाम संतिना असंगबा सेनफम खुदिमक पुथोक्तुना सुनु सफाई खुलद तौखिबा इकोम पुखरी अमदि सनाबुंग ngasi हौनबि मतुंगने संगारगा मियाम सिनख्रे MLA संति की लिसिंग मखादा तौखिबा पुखरी एदु लौपरी अमा मखाइरों पाक चावबा मफमदा तौखिबने मियामनि इसिंग अवाब मयुनरिबसिंग अदु कोखननबगी पनमदा वाटर सप्लाई स्कीम की रिजर्वर ओइने सिजननबा पुखरी दु तौखिबने हारि नकल अमरमदा सनाबुंग ओइने समगतुना ngasi मियामन खुसनखिबा माफम अदुदा ममांगना सिजनफम खंगना संजाबुंग ओइरगा लेरंबा लौपरी अमरमदा पाक चावबा मफमनि हाइरेनसु पाउसदा मखाताना फोंदोरखली